Sika ti ragsak ko. Tinapalabas, nasakit ti panagsasao ni Jinky kinites. Ngem saan nga ipadlaw ni Tess anasaer ti riknana. Nadlaw ni Richard dayta. Isu a kinasarita na ni Jinky. At tanangan ko matibalasang ti panagsasauna. Kabayatan na sinarungkaran ni Elisa da Sita Kendong. Ket kabayatan ti panagsasarita da. Si mangpot ni Oliver. Dinardaras da tinagna iti likodan ti balay ket napanday ti hardin. Imbilin ni Elisa asaan da kuman asasawan ko ni Oliver asim marungkar da ito'y. Nagururay mat ni Madam Cristina Kenkuana. Ita gagayem, denggan nyo dituloy tinubela tayo anapolwan. Sika, tiragsak ko. No kasta, umay ka ni di kusina, ta isaganaan ka iti kanam. Ha? Siyak? Isaganaan nak iti kanak, madam? Oh, apay, dakas ka di? Nakababainan madam. Siyak ti rumbang agserbi kada kayo. Adula amin. Mala, umaykan, taing kapay mangan. Nasken amangan ka, Eliza. Laglagi pem ngagdadagsan ka. Nasken anasalon ati imatam. Iso ade mo liwayan ti mangan. Madam, agyaman ako nay. Gaputa nagsaya at kayo kanyak. Nasaya at kamat, Eliza. Iso ana ipasig kung tibagikan ka. Madam. Ala, intan ije kusina, tamangan ka. Tess, sa dino ti ayan ni Richard? At dala ka sa sarita na iti cellphone na. Sino? Girlfriend na? Abay, ha? Saan nakakadik ang girlfriend? Saan, ma'am? Piman ka, Martes. Kuna, nasiga ti girlfriend na? Ngamsahan madgayam. Sige. Uminom ka pa, Tess. Oh, kasta. Ay. No, apay nga. Daka lang arutan. Iti apay na. Ngam-apay. Saan asika? Ti ay-ayatan na. Apay! Imbarsak mo din, ma'am. Miss Jinky. Panag ko nakatrumar tayo dito, Ibar. Richard. Ano tinapasamak dito, ya? Apay! Sino ka? Sir, pasensya ka na. Siya kung timang bayad itinabuong abote. Sige, ituloy dito, babae. Kung di inom, magwala mo kaya. Pasensyan, sir. Sige, bayadak lahat. Dagiti babayadan tayo. Aday tayo. Nakadanon tayo dito ipasdek na. Ay, nakatulog ni Miss Jinky. Nuamok la ko maakas to eh. Sana kung nga imanugot iti awis na. At dan sakit, di sakit ang tirik na. May papansiguro iti nobyo na. Kasta ti maawatang, sigun iti panagsasauna. Kasta ka di? Ngam, no kasta na lang. Kasano ama parang ay na ti bangunan na negosyo. Awan lat amokon. Malaksid no adda katalak na. Ay, asino kumangay ti mayat nga agbalin a katalak na. No kasta ti ugali na. Nasawa kong dahi takan ko na. Ala, rumwar tayon dito yung kotse. Sige, sikan ti mang salabay kan ko na. Taipaidam iti silad na.
Good morning, Sir Oliver. Oh, agkape kan. Kabayatan ti pa nagpainit mo dito'y terasa. Abtoy, sir. Black coffee day ta, sir. Agyaman nagsita, ha? Hanya nga sita. Nalawag ka diti imbagakan ka, di rabi? Asya kung ti makamoy ti panagadal, ti kamsat mo? Ay na, agyaman ako unay, sir. Ada ka di pa'y amom ang mabalin ko at tulungan ni lugar niyo? Ay, sir. Aduda? Depende siguro no interesado da nga agadal. O sige, mapantan to'y lugar niyo. Takasarita ta dagiti interesado akayat na nga agadal. Sige, sir. Ala, ipalagip mo to kanya. Tapno saan ko ang malipatan? Sir. Oh, adto ti sopas, Miss Jinky. Sige, agsopas kan, Miss Jinky. Nagsakit at talaga ti ulo. Kasta una yabartak mo idirabi Miss Jinky. Ayan ni Richard. Agrubrup buhat. Agsubli kami ije syudad inton madamdama. Nagsakit at talaga ti ulo. Sige, agsopas kan. Ket agsarita kayon tukin ni Richard inton madamdama. Talaga di mo na kontrol ti panaginom mo idirabi. Oy, kasano? Nasken nga agsubli kami ni syudad. Okay. Ngam, mabalin ka di nga agbati ni Tess. Masapul nga da kaduwag, tapno nalaka ti mangrugi. Sige, kasaritam ni Tess. At 20 kwarta, Tess. Tangdan mo ni taabulan. Gumatang ka iti badong. Tapno awan ti parikot. Ha? Nagadumatan da ita, Miss Jinky. Ngamin, kasapulan ka talaga. Iso apagyamanak ta nagbati ka. Ay, sika ti kaduwak amang bangon iti restaurant ko. Kat di kagdanag, Tess. Dakdakal ti sweldom kanya. Ngam iti sweldom ka ni Richard. Amangan na sa anak ang makapagbayagkan ka, Miss Jinky. Saan ko ang magustuhan ti ugalim? Iso ano kaya't mga agbayagak nga agserbikan ka? Baliwam ti ugalim. Ngamin talaga apanawan ka. Uwan, Tess. Di kagdanag. Nasingpata kita ken ka. Kas makita mat. Inikan ka ita iti ado a kwarta. Igatang mo iti kasapulam. Gapo ta medyo agbayag ka ditoy. Amom, Miss Jinky. Saan anapatag no nawadwad titad mo kanyak a kwarta? Di kayat ko. Tay natal na ti panunot ko ngagtrabaho. Okay? Iso ano talaga akasapulam ti tulong ko? Naskan abaliwam ti ugalim. Naimbagtasan ka naladaw asimrag, Elisa. Nasapaak ang nagriing, sir. Sa dino tinapanami di rabi. Naladaw ka nagawid. Adala sinarong karak a tao. Tinobyom? Saan, sir? Tigayom ko. Sir, isublik mo't lang ti kwarta nga inted mo. Gaputadyak na aramat. Sanen? Idulin mon. Kat, kumusta ti pagnayo, sir? Awan parikot. Nagbati ni Tess ije probinsya. Gaputa ka sa pulan ni Miss Jinky. Kastagayam, sir. O anya, sir, mabisin ka kadi? Mangisagana kiti kanam. Amangan no di ka pa'y nangal daw. Talaga saan? O sige nga rod, mangisagana ak iti kanam. O sige, mangan kamet, Elisa. Sir,
Awan ganas ko amangan. Sana mabalin. Di ka kumamangliway amangan. Amangan no kumutong ka iti dayta nga aramidam. Kas lang amin jak matilmon ti ipaunag ko, sir. Nasken na pilitam. Uray basit-basit lang. Sige. Agigop ka dita sinigang ababoy. Ama. Kayat ko. Naimas. Makitam. Ala, agigop ka pa'y. Sige, sir. Mga anak mo't nga rudan. Nasayat launay, Elisa. Naka-order ako ni iti gamit para iti kusina dito restaurant mo, Miss Jinky. Dakkel agat at ti kasapulan. Isudan ti mangi deliver dito eh. Okay. So marunod iti kortina kan tugaw. Kanda dumapay. Okay. Sikan ti makamo kadagita abanag. Nangipaskilak metten dita sango. Kadagiti kayat na ti agaplay ngagtrabaho dito eh. Awan man lakad iti suggestion mo, may papan iti dayta, Miss Jinky? Tess, impaimak amin kan kaday ta abanag. Isu asikan ti makaamo. Agdala ka unay kanya? Apay, saan ka kadi ang mapagdalkan? Pagyamanak, nagtalag ka iti kabailak, Miss Jinky. Isu nga rod, akinig daw ko ka ni Richard nga agbati ka. Gaputa amok ang mapagdalkan ka. Kan maysa, saan ka mat siguro ang nakapagbayag iti restaurant ni Richard? Na saan ka mapagdalkan? Agyamanak, notalkanak, Miss Jinky. Jak kayat adadaalam ti panagtalag ko kan Tess. Isu asaya atam ti trabaho. Gapo, taikan kamat iti dakala sweldo. Mapagdalkanak, Miss Jinky. Asikaswag dagiti masetas ko dito paraaran. Nagpipintas dagiti sapong da. Makaayayo at talaga dagiti sabong da. Ne, adalugan ang nagsardang iti batog ti gate. Sino ngay data? Ha? Mrs. Santos. Ni Don Romeo. Kumusta, Mrs. Santos? Si Kamot Gayam, Don Romeo. Mabitla ang tailukat ko ti gate, taisarot mo ti kotsem. Sige, Don Romeo, agpalami istapay. Agyamanak. Di kagdanag. Kalaman si Diyos laang ti inumanta. Jak inikan iti asukar. Agyamanak, Mrs. Santos. Nakaumay ka man, Don Romeo? Kaya't ka lang nga kumustaen. Gaputan na bayagta na sana nakita. Awon gayam, at aginatang ko aparaken ka. Adoy. Kahita? Lukatam, tapno makitam, ti kargana. Wow! Kwentas? Sapay la kumata magustuam. Anya ti kay papananday to, Don Romeo. Awan ti sabali akay papananday ta, Mrs. Santos. No di kat panagyaman ko ken ka. Utang ko ken ka ti biyag ni Richard. Ha? Kwa, Don Romeo. Jak awatan day ti akwentas. Nang runa kat amok anabalor unay. Apay? Don Romeo, mas kay kayat kupay nga awan isagot mo kanyak. Ngamin, amangan no. Maawatan ka. Katibagak mo't daytoy kan ka. Uray pa'y ikang ka iti adua kwarta. Saan kulat ta amagatadan ti panang padakkel mo kini Richard? Anak ko ni Richard. Iso ti amin ko.
Adadagaya mapumintas ka, no kasta nga agarubos ti luwa kadagita matam, Mrs. Santos. Seryoso Don Romeo. Nila ang Richard tiragsak ko. Ipagarup mo ka di, ama itchapwera ka itibiyag ni Richard, gaputada akon? Kwa. Di kagdanag, Mrs. Santos. Gaputa sana mapasamak dayta. Kang runaan na, sika ti inana. Nuawan ka, kasanon tibiyag na. Don Romeo. Dayta sagod ko akwentas, panagyaman ko laeng daytaken ka. Kat pangaasim, tadi mo isublikan yak. Para kan ka talaga dayta. No kayat mo, mabalin mo nga ilako. Ha? Kat di na kumaparitan, no umayak sumarungkar. Don Romeo. Mrs. Santos, pangaasim ko ma, tadi mo ikan iti sabali akay papanan. Juan, Don Romeo. Sita! Umay ka dito'y ayan ko! Senyora! Apay anagrugit to'y balay! Apay adi ka nagdaldalos! On pa'y sirserbem ama susweldoan! Ha? Ni? Kadaldalos ko lang hindi kalman, senyora. Nagdalos mo't. Nagsilang tupay ti datar. Di naksungbatan! Ingka mangisagana iti gatas ko! Darasam! Uwan, senyora. Mabitlaan. Hala, Dong. May sabulan nun aday talatan agmadmadyong ti kukuon ni senyora. Ipan mo kat tatinimplam agatas na. Ang mga nubugkawan na kamanon. Sapay, kanayon anapudot ti ulo na ita. Una, takanayon siguro ang maabak iti sugal. Ha? Ti manugal a kanayon ang maabak. Napudo ti ulo na. May san abulan ti preparation ta. Awanan parikot dito'y pasdak mo. Ngam kurang payla ang dagiti nagaplay a servidora. Aguray ka. Tess, anya ka di dita bang bangnom? Diyak kaya tiyangot na... Miss Jinky? Mabalin ka di, Tess. Diyak kaya tabang bangnom. Ingkag palas. Ditakan. Nalangam na lang ang tibang banglok. Nagbakwalan. Oh, adto yung timangga kang aramang, Miss Jinky. Nagimasan. Ramanak, ha? Nagimas. Ramanam, Tess. Nagimas. Ramanam. Anya ka diti mapaspasamakan ka, Miss Jinky. Mapaspasama ka, nyak. Anya ko, ma. Aginaw ka kadi. Anya? Itay agsapa. Nagbakwar ka ta na lang abmo ti bang banglok. Sa ita, manggatikan ka nam. Sakit, kasla nagsamit iti panangraman mo. Anya? Aginaw ka kadi, Miss Jinky. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo ang napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.